Apple company hian thil chi hrang hrang siam chuak ma se an sum don na ti hlutu ber chu iPhone hi ani a kumina Apple company sale zong zong za somli pali zet hi iPhone an thalna atang ani a ni kum chunga iPhone revenue peak ringot hi dollar tluk leading on za somli pasari zet akai smartphone te hi olsam taka siam zung zung mai thei tura kan ngai mai thea amaro chu akal kong hi athui hle research te an be nu fe a du tu sam tura don chua angaya emin nuwa arem khom na le azor chua na te alom le heti chung hian makta duai tam tak siam chua reng ani theizela amaro chu kum in kum sang hi som hi atang hi chuan adang lam chho mai thei khovel ram sang sanga lockdown pona ni wangin economy ahung na sa hle a hei hian ram le ram in rin ton na supply chain ang chi te a khoi boi na sa hetiang harsat na dole tur hian khovela company luber Apple chuan China do da zongin India rama nge Apple siam chuak turin bu anon khwar tarupa hei hian Apple chau ni lo kumsom lo le tur chung hian khovel kal khung hi akwai her dang lam donin alang thil siam chuak konga Apple hian China hi inzom na thuk tak anei puya kumsang ni pakhat atang to khan thoktun tranin Foxconn chuan iPod ati chuaka heta tang hian Apple le China ram te hi an than len chona chu ani tarlan danin kumsang ni som pakwa Apple product factory za somkwa hi China awma anin zomna a nget bok aniang khovel puma iPhone man tamna berram chu China hi ni in mi makta doi zani somni pariat chuang zetin an manga Apple company hun puiber US chuan dotin mi makta doi za somni chuangin an mang amaro chu kumsang hi somni alowin her chuaka thila danglam chhota lockdown te a han ni chhoba kha US le China ten sum don na lama indona trade war te an han ni chhota kha chuan tech giant Apple chuan hundanga inson tur chuan ril rudang an puta a nima sela China ni lo khoilam nge an hoi chuanga he chana hi chu abul loka kongka in hong alo omreng hi alo ni kumsang ni som pali atang khan India hian mobile phone hi an siam chuak pe trana kumsang ni som pakwa bi ka khan phone makta doi za som ngat chuang an siam chuak man India hi ngai niam ngot chi ani lawa khovela mobile phone siam chuak number dot tu ani mishing tluk le ding on khat chuang chen na India rama hian thalai thiam na nei na thok thei tam tak anoma sarkar chuan ram economy tla hniam mek siam thale tur hian ma alamek poka India hian ram dang hote thil ti thei ang hi anti ve the ani ti an lan tir chho mek sel Prime Minister Narendra Modi chuan India chu ram in to del tura mala in ram chunga thil siam chuak tu te chu na siam sak atuma e plan hing hi production link incentive program ti ania hei hi a hlotling theite ni chuan lockdown wanga rampum economy tlacheto hi asiam thatle thei don ani he plana apui thamber chu smartphone siam chuak tu te India rama hi plu tum ani a hemi atan hian federal scheme dollar thluk le ding on ruk point par zet ta in electronic part chi sang sang te siam chuak tura malak ani don ani he project a hian mi noi ret setin na an nei hal dona alho thlinga akal kluang chote ani chuan kumnga chungin India hian rampona dollar thluk le ding on za somli pathum man hu zet athon chok theidona hei hi China ne na economy lama anin dona direct economic competition ani theidon ani India hi khovela mobile phone siam chuana hun pui global hub ani theani ngat chuan kan ram economy hi asoi dang lam don chiang hlea soi thui vak ngai lovin China hi han entala khovela smartphone siam chuana mun pui ber global hub of the world ani atanga anram changkan chakzia imutheyang kumsang ni atang khan China hi mobile phone siam chuana mun pui hub of the world ani tana heta tangchi hian anram mi pui te hi cho rolin khosak phung pangai tak fek ani chotana economy lama ni se an thang na sale hetiang chia Apple in China lo tho pui tong kha Apple in India aron tho pui na hi a hlotling ani nga chuan khovela company lian tak tak te hian Apple nung hiron zuin India an lo lut lawang ti asoi theilo
India brand lava phone hu chuak tu Henry Omrai chuan kan ram sarkarin Apple thopuya kan ram chunga nge iPhone siam ani don ta hi thil lom om tak ani iPhone siam tu te anin son rengin thil dang engkimin an lo zui thin kum nga lom le tur chung hi angai nom don le a India hi phone siam chuana konga New China kan lani mai thei ati hial Henry suang tu na thleng dik tur hian ataka kalpui chho tran mek ani a kum sang hi som pakwa kum top khan Apple thopui lian ber Foxconn chuan iPhone XR lo ti chok to a hei hi Chennai khopuya siam chuak ngat ani a charger te po he khopuya vek hian siam chuak ani kumin July khan Apple chuan a ai chak zoka malaturin ke apen le a Apple supplier Foxconn hian India iPhone siam chuan hun tam zok khonani theinan dollar tluk le ding on khat setin sum aron invest le ta hemin nu reivak lawa Apple thopui lian ber dot tu Pegatron chuan wangron zau vele in India a subsidiary in anron inziak lut vele bok ti chuan kum in July thla vek khan Foxconn chuan iPhone 11 hi asiam chuak tran ta a hetiang iPhone model sang hi India rama voi khat siam na ani nge a hemi malam hi chuan a model niam chi hlir siam ni in India hian rabi thar poimo tak arab chhota ani ti chuan tun August thla khan India hian melung thar aphun le ngala Taiwan Electric Company Wistron chuan Apple iPhone chuak thar ber iPhone SE chu anram khom tran le ta a iPhone 12 po enchin na trial production an nei zui ngal bok hei baka hian Apple product zor tu China rama Apple vendor te chuan until zor chiruk te chu China atranga India a ron son lu andua heng tenen hian azawain India hian dollar tluk le ding on nga man hu zet iPhone hi ram tanga athon chuak thei don ani hetiang anga akal tlong chhozel te ani chuan iPhone hi India market ta atlom thak theina chance asang ta hlea amaro chu atlom kan ti awang hian mi zong nei thei mai chi ero ani don chuang lova aman tur omang hi chu Apple company kuta ain ka awangin kan la nga ri deuh hlek angai don ani heng kan soitak zong atang te hian India hian phone siam chu konga China hi alpha ve turin ain siam ram chho mek sel ani a hei aya ril zok hian han soi fial le itum teang China hi phone siam chu na hun pui ber manufacturing hub of the world ani atang khan cho rolin an hlo hi asang ngal le a kumsang ka zakwa somkwa chawa khachuan China hi cho rolin dollar za somnga chau an hlo lain tuna chuan dollar singkhat sang thum set an hlo to nima sela an rama thil siam chua atam rol hian thilman asang le thunga China GDP per capita hi dollar singkhat sangkhat ani lain India hi chu dollar sang ni za ni chau ani thung India rama hi chuan khosak asan lo wangin hlo po aniama India rama phone siam tu te thlakhat lo hi China mi te hlo mun thuma thena mun khat vel chau ani hetiang hinima se India in phone siam chu konga China khum atum mek hi ol samdon lova tun hmalam kum sang ni som panga dai to akhan Apple hian India ram hi lo en fia to in hun du thu sam am lo ba ka a him tok lo anti hetianga anti na chan chu factory din man sen so asan ba ka na thok chorman asang boka infrastructure du thu sam ani lo ba ka sarkar thop na support a chet tu ka wang te in ma an lo la lok lo ani tuna hian Apple le India te hi thok tun chho mek ma se man ro poi mo tak tak te chu China atang boka lak lu le alangai don thova hei hi har sat na pakhat oma chu ani entirnan kumin July khan India rama Foxconn in iPhone asiam laklo lai te chu China le India te ramria anin ti boy wang khan achol lai lok pha ringota phone siam chu khonga China han alpha em tur hi chuan India hian na tam tak tho tur ala nei ani India hian maba ko tak sut tur la nei ma se Apple model tharber iPhone 12 chuak mek te hi India kut chuak nge ani to a mabak eng tak anei mek Apple te ang company lian lutukina India thopui tura thuthluk na lian tak asiam hi ngai to na film pulo chuan anti arinom lowa sarkarin chak taka athlop to boka wangin India hian electronics lama ma ason chawzel dona nakina chuan China ang chia khian mi makta doi tam tak te chu re theina atanga khai chua anlani thei don ani
nakina chuan iPhone lo la chuak tur zong zong te hi California a design China a siam ni to lovin California a design India a siam ti iPhone hunglama kan muzel to in arin ato berna atan zona pakhat India rama heng investment le phone siam chua manufacturing te hian China economy a forlop angkhan India economy po hi asoi danglam thein iringem